Omulisa Nixon tumwebalize yabanza n'okukola emigenzo y'ekkanisa wanyuma y'okumara omwaka gumu arukuheereza aha buliisa obwo. Na bwanyuma bamuta omu ntebe amakuru gaakyo ngu yakwasibwa ekkanisa egyo mu butongore. Nyowe nanye nashemererwa izooba eri habw'okwakira omwahure witu kamutaha ntebe kandi mu izina ry'abakristaayo boona b'obuliisa obu nimpiga nituza kukwatanisa nawe obuliisa bwitu bugende omu maisho. Ebitebe tutakakozire nabyo tubikore kandi ninyenda kusiima ekkanisa ya Church of Uganda leadership eyine kureeba ngu etubaasize kukora kandi n'okwekundira omu kanisa yitu. Reverend Nixon tumwebalize omulisa w'obuliisa bwa St. Stephen Nyahanga asiima Ruhanga abw'izooba eri abw'omukoro gw'ekitiinisa. Nyenda kusiima Sabadiikoni Venerable Stephen kandi n'omugyenyi witu omukuru Honorable Amos Kankunda abw'okukuriza omukoro. Nashemererwa munonga kandi ndaganisa omu buliisa obu okwongera kukora ebyentunguuka eby'obwegyese n'ebya development. Omugandi abanyedini bashabwa okugira obumwe n'enkwatanisa omu kurwanisa ekikorwa ky'obwinazi omu byanga byabo hamwe n'amaramizo gaabo. Okuhiga okwaba hari kiijukizo parishi aha mukoro y'okutabaarusya Monsinyeri omu itwara rya Greater Masaka n'okuhamya beegi bishatu 13 aha bw'isakaramento rya konfirmansiyo. Babeegi abaheebwa isakaramento ya konfirmansiyo basibirwa entanda omu buheereza kandi abazaire bo bashabwa okushomeseza abaana omu mashomero agarimu ediini. Ate ku bitone mwongereko ebirabo, the fruits, the gifts and the fruits of the Holy Spirit. Wetawajja mu lukiiko omusumba yatugambye ffe bafaana in charge ne bafaana abali ku kigo tufube okulaba nga abaana mu abazadde mubatwala mu masomero gye basomeseza eddiini. Omwana wo aba ali mu ssomero lyatasomera ddiini nalikuwategaluwa omwaka ogujja notakola ki notamusaayo. Kati musobola okutulira abaana abato abakubatiza musobola okutumwa abakola ebirungi eby'eklezia bakati babamanyi bakristu bajjuvu. Aha bwa TV Western Susan Charles Sima na Sunday William.